U Keresturskim hotare već jak 95% kukurici ламане je ulupane, a šatva žita še приводzi u koncu. Пошали ми už prek 60%, за деякі 3-4 дні думам, що успіємо і пошати цілком, значить до края тижня, евентуально, коли достане один день, коли буде деякі претернуться при хвилю, або да, це інше, але у главнім до края тижня, значить до деякого 15 novembra ми trebali пошати. Пошали сте жито? Ja žito pošao da spred 10 dňami. Evo teraz tu robím pajtašom. Tak jedni s druhima sebe pomáhame. Evo, dúfam, že dneška bude i zakončená šatva. Jak vidíte, šatva ide redukovano po tani rane. Teraz še renesansa, 170 kg do hoľta, seme original, miši jezdos. Parasti muša dobre primerkovať na hlodaroch, bo še barz namnoželi. Hotar polni i zo zvicahanu i njevicahanu cviklu, poneže cukrovni dobre pospravedali parastoh, njeljem zo zmenšanjem za kontračeni ceni i preveljkime odbitkami na nječistotu i procent cukru. Ale i zo zbarz neorganizovanim cahanjom, ta po hotaroh ostalo nadost cvikli.